nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda turagarutse nanone ni amakuru agezweho ku mirongo y'urugamba gusa sinzi niba turi buze guhera hangaha hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo kubera ko niho intambara yamaze rwose kwimurirwa ku buryo buteye ubwoba ikintu cyitwa amakompura aremereye ikintu cyitwa bimwe mu bitwaro rwose birimo birarimbagura imisozi ku buryo buteye ubwoba gusa amwe mu makuru twamaze kumenya ni uko icyo bita igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya South Africa ni bimwe mu bihugu bikomeje rwose kurasa bikomeye cyane ku mutwe wa M23 ubwo ndi kuvuga hariya mu kibaya ibyo byose ndaje mbigarukeho kugira ngo mwumve uburyo ibintu bihagaze hariya ku mirongo y'urugamba gusa kandi mbafite nandi makuru navuga ni twebwe ba mbere mugiye kuyumva na kubera ko uyu ni General Major Peter Cirumwami ubungubu wamaze kuryamira uko abagabo gusa abantu nago bari kumenya idonido kubijyanye n'uru rupfu rw'uyu mugabo ngiye kubyinjiramo ku buryo buteye ubwoba gusa ikindi kintu mugomba kumenya nuko uyu Peter Cirumwami mu by'ukuri yari musaza w'umugore w'umukuru w'igihugu cya Kongo ubwo ndavuga Antoine Kisekedi Chilombo ibi byose rero byamaze guteza impagarara ku buryo bukomeye cyane ndetse kandi uyu Peter Cirumwami urupfu rwe bamwe bari kuvuga yuko rushobora kuzanira akaga gakomeye cyane abantu bari mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ariko by'umwihariko icyo bita M23 gusa kandi uru rupfu rwa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ubwo ndimo ndavuga General Major Peter Cirumwami Inkuba mu by'ukuri rwamaze gushyirwa kuri Monesco ndetse na Sadeke dore yuko amakuru ari kuvuga yuko ari bo bamucutse kugira ngo ajye kwifata ifoto byinshi rero bijyanye n'uru rupfu urw'uyu mugabo cyangwa urw'uyu musaza w'umugore w'umukuru w'igihugu cya Kongo ubwo ndavuga Antoine Kisekedi Chilombo nibyo tugiye kugarukaho gusa turi buze n'ubundi gusoreza hano ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo ikintu cyitwa amakompura aremereye cyane ikintu cyitwa Sadeke rwose ikirimo kirigaragaza nubwo navuga ni ntacyo biri gutanga ku mutwe wa M23 reka rero nizere yuko wamaze gukora subscribe wowe tugiye kubana muri aya makuru agezweho ku mirongo y'urugamba reka duhere kuri Peter Cirumwami uyu mugabo numwe mu bagabo mu by'ukuri wari ukomeye mu gihugu cya Kongo ikindi kandi wamaze kumenya yuko numwe mu bagabo bavuka mu muryango w'umugore wa Perezedi Antoine Kisekedi Chilombo uyu mugabo Peter Cirumwami numwe mu bagabo mu yandi magambo yarakomeye reka duhere aho uyu mugabo Peter Cirumwami avuka uyu mugabo Peter Cirumwami avuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo ubungubu bamwe batangiye kwibaza bati ni gute yabaye guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru kandi avuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo uyu mugabo yinjiye mu gisirikare mu mwaka w'1995 urumva yuko yari amaze igihe kinini akorera igisirikare cya Kongo ndetse kandi yaranafite ipeti rya General Major uyu mugabo Peter Cirumwami ikindi ugomba kumenya nuko uyu mugabo mu by'ukuri avuka mu muryango w'ibwami avuka mu muryango w'ibikomerezwa nimvuga ibikomerezwa wumve yuko uyu mugabo Peter Cirumwami avuka mu muryango w'umugore w'umukuru w'igihugu cya Kongo ubwo ndavuga Antoine Kisekedi Chilombo uyu mugabo Peter Cirumwami numwe mu bantu bo mu muryango we kandi wa hafi unashaka wavuga yuko uyu Peter Cirumwami ari musaza we ukavuga yuko umugore wa perezida ari mushiki wa Peter Cirumwami uri kumva ni nayo mpamvu ibi bintu byamaze guhindura isura ku buryo bukomeye cyane ndetse kandi bikanavugwa yuko Kisekedi ndetse na madamu we bashobora kuza gukora ikintu gikomeye cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru dore yuko Peter Cirumwami kubera mushiki we ubwo ndimo ndavuga umugore wa Antoine Kisekedi Chilombo uyu mugabo yagiye asimbuka impfu inshuro nyinshi bitewe nuko bamwe mu bagabo baje kwicwa ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko bishe abantu barenga 176 ariko kubera ko uyu Peter Cirumwami mu by'ukuri yari afite kivugira bya bindi bajya bavuga bati uhagarariwe n'intara aravoma uyu mugabo ntago yigeze anyongwa ntago yigeze yicwa ariko bagenzi be barishwe abo ngabo bari bafatanyije kwica bamwe mu basore ba Wazalendo barenga 176 abo basore rero bashinjwaga ibyaha bigiye bitandukanye gusa bamwe mu bantu babikoranye niwo bita Peter Cirumwami baje mu by'ukuri kwicwa ariko Peter Cirumwami we arasigara gusa kandi mu mwaka wa 2022 nubundi nejo bundi umutwa M23 wongera kubyutsa imirwano Peter Cirumwami nubundi yari ari hariya mu rwego rwo guhangana M23
M23 yaje kumumerera nabi ku buryo bukomeye cyane, binarangira uyu Peter Cirumwami atorongeye. Reka mvuga gutorongera kubera ko nyuma yuko M23 ibakubise ku buryo buteye ubwoba, ubwo ndi kuvuga aba FARDC, byaje kurangira uyu mugabo atorongeye acitse, ariko mu by'ukuri acikira mu gihugu cya Uganda. Nyuma haza kubaho negosiyasiyo hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kongo. Uyu Peter Cirumwami asubizwa mu gihugu cya Kongo. Uyu mugabo Peter Cirumwami, ubwo ndimo ndajya mu mizi kugira ngo mu by'ukuri mumenye uyu Peter Cirumwami yari umuntu ki. Nyuma yo kuva mu gihugu cya Kongo, mu by'ukuri nibwo baje hehe, nibwo yagarutse hariya za Kinshasa. Amaze kugira za Kinshasa, ni nabwo abo basirikare bandi bari bafatanyije hariya za Rucuro, nyuma yuko bahamwe n'ibyaha yuko bishe bamwe mu bantu barenga 176. Ariko uyu Peter Cirumwami, umugore wa perezida, mushiki we, aravuga uti muvuge muvuye aho, uyu hatazagira n'umuntu umutunga ugutoki. Ibyo byarabaye ndetse kandi banabihereza umugisha. Gusa amaze guhunguka avuye mu gihugu cya Uganda, uyu Peter Cirumwami ntabwo yaje ngo bahite bamuhereza akandi kazi muri leta. Gusa nk'umuntu wari ufite ipeti rikomeye, ntabwo yagombaga kuza ngo atereranwe. Ikindi kandi nk'umuntu wari ufite mushiki ukomeye warongowe n'umukuru w'igihugu cya Kongo, yagombaga kongera agahabwa akazi. Uyu mugabo byaje kuba ngombwa yuko ajyanwa ku mirongo y'urugamba, bongera bamujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo abe guverineri. Yaje kujyanwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ajyayo asimbuye uwo bita Constante Ndima. Uyu Ndima Kinshasa bamushinjaga yuko yananiwe guhangana na M23. Ubwo bavuga yuko uwo bita Peter Cirumwami ari we muntu ugomba kugerwanga n'umutwe wa M23. Kugera hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, uyu mugabo yakomeje kugenda akora ibitendo ku buryo bukomeye cyane, ndetse kandi uko bwagiye bucya nuko bwagiye bwira, intambara yagiye ifata indi ntera ku buryo bukomeye cyane. Ubwo twagiye turi gusatira bikomeye cyane ibijyanye n'uburyo umugabo yarashwe, ibijyanye n'uburyo umugabo mu by'ukuri navuga ni yazize Monesco, yazize Sadeke, kubera ko deja byari byaramaze kugaragara yuko uyu mugabo Peter Cirumwami, byari byaramenyekanye yuko uyu mugabo Peter Cirumwami adashaka kujya ku mirongo y'urugamba. Ariko tujuru ibitangazamakuru, ariko tujuru icyo bita Monesco ndetse na Sadeke bakamushuka. None amwe mu makosa ya Sadeke ndetse na Monesco niyo yatumye uyu mugabo, uyu musaza w'umugore w'umukuru w'igihugu cya Kongo, ubwo ndavuga Antoine Kisekedi Chilombo, araswa ku buryo bukomeye cyane. Kwicwa k'uyu mugabo, bamwe barimo baravuga bati ni sniper, ati ni mudahushwa wa murashe, abandi bati ni drone. Ibyo byose reka nze ndaje mbigarukeho. Nimugire ikibazo ndaje notora akantu kandi kugira ngo mumenye uyu mugabo kugira ngo araswe cyangwa kugira ngo apfe byagenze gute. Ndababwira ibyabanje gukorwa ndetse na nyuma yuko arashwe. Nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje gukomanga bikomeye cyane FARDC ndetse n'abambari bayo, ubwo ndavuga coalition yabo, byanamuteye igitutu gikomeye cyane, bituma ava mu biro yakoreragamo ajya gukorera mu birindiro bya Monesco. Ibyo ngibyo twagiye tubivuga abantu bakavuga bati murabeshya, uri kumva, ariko uko kwari ukuri. Uyu Peter Cirumwami yakoreraga mu birindiro bya Monesco mu rwego rwo kugira ngo abone umutekano. Bivuze ko n'ubundi ubwe yari yamaze kwibika, ubwe yabonaga yuko M23 ishobora kuzamugeraho kandi ikaba yanamwica, niko guhunga afata ibiro bye abyimurira mu birindiro bya Monesco. Ibyo byarabaye. Nyuma yo kugera mu birindiro bya Monesco, uyu mugabo rero yatangiye kugenda akora udutendo dukomeye cyane, ari na ku mutwe wa M23 ukomeza kugenda ufata ibice bigiye bitandukanye ari ku butaka bwa Kongo, izi za Ngungu, izi za Masisi Centre ndetse n'izi za Minova. Aho noneho ibintu byahinduriye isura ni mu gihe M23 yafataga icyo bita Sake. Mu gufata Sake, uyu mugabo urumva ari mu birindiro bya Monesco, nta nubwo mu by'ukuri we yateganyaga yuko yajya ku mirongo y'urugamba, kuko we yabonaga yuko M23 yajije kandi idateze gusubira inyuma. We rero amaze kubibona, aravuga utereka nigire mu birindiro bya Monesco, nibikomera bazankira muri biriya bifaru byabo, maze bancikane nigendere nzisubira Kinshasa. Uko niko uyu mugabo yatekerezaga mbere yuko yitaba Imana. Ariko nyuma yuko M23 ifashe Sake, haje kuba ikintu cyitwa skandali hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birahaguruka biti rwose M23 yaba igiye kwerekera mu mujyi wa Goma. Ibi rero byatumye bita Peter Cirumwami asabwa yuko mu by'ukuri yakuraho urujijo, cyangwa mu by'ukuri akemeza yuko M23 yaba yafashe umujyi wa Sake. Ubwo M23 yari imaze gukubita Sadeke ku buryo bukomeye cyane, ndetse ijya no mu birindiro byabo byaho bita mu Bambiro, irakubita biteye ubwoba. Uyu mugabo rero
ibitangazamakuru reka mbivuge gutyo ndetse n'abandi bantu bamuri hafi baramushutse. Nyuma y'uko rero M23 imaze gutanga isomo ry'intambara, uyu mugabo ngo yaravuze uti ngiye gukoresha inama abadepite baturuka mu bice bigiye bitandukanye turebe uburyo twavugutura umuti usharira M23. Icyo gihe yatekerezaga ibyo ngibyo nibwo yari atangiye urugendo rwo kwihamagariza urupfu, uko gutekereza yuko agomba guhura na bamwe mu badepite baturuka muri teritwari ya Masisi, baturuka muri teritwari ya Rucuro ndetse n'abaturuka muri Nyiragongo. Uyu mugabo niko yabipanze kandi koko yahuye nabo. Nyuma yo gukora inama rero kugira ngo barebere hamwe uburyo bavugutura umuti usharira M23, uyu mugabo nibwo yashutswe ku buryo bukomeye cyane. Baramubwira bati se wagiye nibura ukagera ku mirongo y'urugamba, wakandagiye ku mirongo y'urugamba tukagufata agafoto. Ubwo ni ibitangazamakuru, aho ngaho hari ibitangazamakuru, ubwo ndi kuvuga ibitangazamakuru n'ubundi biryama kuri leta. Ibi ngibi n'ubundi navuga ni bivuga ibintu bihabanye cyane n'ibintu biri ku mirongo y'urugamba. Gusa andi makuru avuga yuko icyo bita MONUSCO cyamubwiye yuko agomba kugera ku mirongo y'urugamba ariko bamurindiye umutekano. Uri kumva, byanabaye ngombwa yuko babwira MONUSCO ngo nijye guhagarika M23 mu mujyi wa Sake. Nyuma yuko bamaze guhereza umugisha ibijyanye nuko Cirumwami agomba kujya mu mujyi wa Sake, ubwo ndi kuvuga abo banyamakuru ndetse na bamwe mu bayobozi bo muri MONUSCO ndetse no muri SADC basabye icyo bita MONUSCO kujya kwitambika umutwe wa M23. MONUSCO yaragiye ihagarara aho bita Kasengese, ni hagati y'urugabaniro rw'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Ariko babikoze bagira ngo M23 itaza kurenga aho ngaho, ibintu bikaba bishobora guhindura isura. MONUSCO kuko yarabikoze iragendera habana, ihageze kuko ihura na M23 barababwira bati ntago mwemerewe kurenga aha. Abasore b'intare za Sarambwe bashaka guhatiriza, ariko amabwiriza yaturutse bukuru barababwiye bati mubihorere. Ariko M23 yari yamaze guhagurutsa imwe muri drone yabo y'ubutasi, nimwe muri drone yari irimo irazenguruka aho ngaho. Uri kumva, nyuma yuko rero MONUSCO igiye kubana haraza Kasengese, niko gufata igifaru cya SADC bafata uwo bita Cirumwami bamwicazamo, baramubwira uti reka tugende nibura tugere mu gace ka Sake, tugere hafi y'imbibi za Sake ndetse n'umujyi wa Goma, nibura uhagarare muri Sake ugirane ikiganiro n'abanyamakuru, ikindi kandi unifata ifoto ugaragaza yuko icyo bita M23 kitari mu mujyi wa Sake. Ibyo byarabaye. Mwagiye mwumva amakuru avuga yuko umujyi wa Sake wamaze kwigarurirwa na FARDC, ariko abantu babivuze nyuma yuko babonye ayo mashusho. Ni ukuvuga ngo abanyamakuru bamukoresheje interview barimo baranakora icyo bita uploading, barimo barana-uploadinga inkuru yahise isakara. Abantu baravuga bati se M23 ivuye gute mu mujyi wa Sake? Mu gihe rero uyu mugabo Cirumwami yari arimo arifotoza ndetse anatanga interview ku banyamakuru, nakubwiye yuko hari ikintu cyitwa drone. Andi makuru, hari umwe mu bagabo muri M23 bita Mudahushwa, uwo ni sniper, wari uri mu birometero 7 arimo aritegereza muvuma zose zirimo zirakorerwa hariya. Amakuru yandakemeza yuko iyo drone yari iri aho ngaho yari irimo iratanga amakuru y'uburyo situation zihagaze. Arimo arerekana uburyo uyu Cirumwami arimo aratanga interview, arimo arerekana yuko uyu Cirumwami arimo arifotoza agaragaza yuko FARDC ariyo irimo iragenzura iyi Sake. Amakuru avuga yuko uyu musniper warashe uyu mugabo Cirumwami yamurashe amasasu 4 yose ku mutima, yapimye aho twakita nko mu cyico. Nyuma yo kumurasa, amakuru avuga yuko yarashwe n'imbunda ya 12 ariko ya sniper. Uyu mugabo Cirumwami akimara kuraswa ntabwo yahise ava mu mwuka, ahubwo bamwe mu bakoruneri bari kumwe nawe nibo bahise bapfa. Ako kanya MONUSCO yahise ifata umubiri we ku buryo bukomeye cyane, bagira ngo barebe yuko bamutabariza, bamwirukankana aho bita Goma. Bamugejeje mu bitaro, abaganga barababwira bati ntago bikunda, ntago bishoboka. Ati uyu mugabo yakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Ati ikindi kandi arimo araviriramo imbere. Ati cyaba kiza nuko mwamwerekeza ku bitaro bikuru. Ubwo ibitaro bikuru bavugaga ni ibitaro byari biherereye i Kinshasa. Byahise biba ngombwa yuko bahamagara uwo bita Antoine Kisekedi Chilombo ndetse n'umugore wa Antoine Kisekedi Chilombo. Baramuhamagaye kubera ko uyu Cirumwami nakubwiye yuko ari musaza we, niwo mu muryango w'umugore w'umukuru w'igihugu cya Kongo, ubwo ndavuga Antoine Kisekedi Chilombo. Noneho haje kuba negociation y'indege igomba kuza gutora uyu Cirumwami akajyanwa i Kinshasa. Ariko kubera za negociation muzi namwe zikunda gutinda, byaratinze kugeraho uyu mugabo yaguye mu bitaro hariya mu mujyi wa Goma.
iyo ndege yahageze mu masaha y'isa 9 mu rukerera, ariko mu by'ukuri nibwo yahagezeho bita Peter Cirumwami yamaze kuvamo umwuka. Nta kindi indege yakoze, yapakiye umurambo n'ubundi wa Peter Cirumwami iwujyana aho bita i Kinshasa. Uku niko uyu mugabo ibintu bye byamugendekeye kugeza aka kanya. Rero nshuti rero abakunzi ba TV Rwanda, icyo twabasaba no gukora subscribe kugira ngo tuzakomeze gukurikirana byinshi cyane bijyanye n'uyu mugabo Peter Cirumwami, byinshi cyane bizagenda bikorwa kuri uyu nyakwigendera Peter Cirumwami, tuzagenda atubibabwira. Asize abagore 9 bose, dore yuko uyu mugabo Peter Cirumwami yaraherutse gukora ubukwe rwose n'umukobwa mwiza cyane, bityo rero yari umugore wa 9. Urumva yuko uwo mugore wa Peter Cirumwami apfakaye rwose akiri mutoya. Gusa kandi mu by'ukuri tunava ku bya Peter Cirumwami, reka tujye ku mirongo y'urugamba. Nababwiye ni ikintu cyitwa Sadeke rwose gitangiye kwigaragaza, nubwo amazi yamaze kurenga inkombe. Bimwe mu bice bigiye bitandukanye ahangaha rwose mu kibaya birimo biraturukamo ikintu cyitwa bimwe mu bibombe biremereye cyane, ndetse kandi ari nako bijyangiza bikomeye cyane imisozi, ari nako birimbura ibiti. Ibi bimodoka rero by'intambara ni bimwe mu bimodoka birimo birakoreshwa n'igihugu cya Tanzania, ibindi bigakoreshwa na South Africa, ariko ifatanyije n'igisirikare cya FARDC mu gutera ndetse no mu kugaba ibitero aho batekereza yuko umutwe wa M23 waba uherereye. Ni nako kandi umutwe wa M23 nawo ukomeje kumisha amwe mu mabombe n'ubundi mu byerekezo biri guturukamo ibi bibombe biremereye cyane, ndetse kandi urabona yuko ikintu bita FARDC, ikintu bita Sadeke, urugamba barwambariye barashaka kubuza umutwe wa M23 bimwe mu bitwaro bya Tanzania biraho bita Mutaho, ndetse kandi ibindi bitwaro bya South Africa ndetse na FARDC biraho bita Kibati. Ibyo bitwaro rero bikomeje kohereza amakompora birimo biraturuka muri ibyo bice bigwa mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi batekereza yuko byaba birimo umutwe wa M23. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bikorerwa hariya rwose za Nyiragongo, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bibera hariya za Kibumba. Bityo rero ni munyemere dusoreze ibijyanye n'amakuru yacu yaragezweho ahangaha, dore yuko dufite bamwe mu banyamakuru bari ku mirongo y'urugamba ndetse na zimwe mu mboni zacu, ubwo ndavuga abaturage. Twongere tubabaze amakuru y'ukuntu ibintu bihagaze, kugira ngo mu makuru yacu atatuze kubagezaho update z'uburyo ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Reka rero mbabwire ni mukomeze mugubwe neza. Iyi ngiyi ni Imba TV Rwanda. Subscribe to this channel